Ndabashimiye cyane kandi ndabashuhuje mwebwe mudahwema kugaragaza ko ibyo tubakorera bibagirira umumaro. Uyu munsi turagaruka ku mateka ya Papa Leo wa 14 uherutse gutorerwa kuyobora Kiliziya Gatolika ku isi. Amazina ye bwite ni Robert Francis Prevost. Yavutse tariki ya 14 Nzeri 1955. Yavukiye i Chicago ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu afite imyaka 69. Ise umubyara ni Louis Marius Prevost, ukomoka mu Bufaransa n'Abataliyani. Mama we Martineze, ufite inkomoko mu Banya-Esipanye. Papa Leo wa 14 afite abavandimwe babiri b'abahungu, Louis Martin na John Joseph. Mureke tugaruke kandi ku mashuri yize. Papa Leo wa 14 yize muri kaminuza ya Villanova iherereye muri Pennsylvania. Ahakura impamyabumenyi mu mibare mu 1977. Yize kandi muri Catholic Theological Union muri Chicago. Ahakura impamyabumenyi y'ikirenga ku by'iyobokamana mu 1982. Yabonye dogiteri mu mategeko ya Kiliziya muri University ya St Thomas i Roma mu 1987. Mureke twigarukire mu gisate cy'iyobokamana. Papa Leo yinjiye mu itorero ry'abafrere baba Augustin mu 1977. Arahira burundu mu 1981. Ahabwa ubupadiri mu 1982 ku wa 19 Kamena. Yakoreye ubutumwa bw'iyobokamana muri Peru ho muri Amerika y'Epfo 1985 kugeza mu 1998, aho yari umupadiri w'itorero, umuyobozi wa seminari n'umuyobozi wa diocese icyarimwe. Yabaye prior general w'itorero ry'abafrere ba Auguste kuva mu 2001 kugeza mu 2013. Yagizwe umwepiskopi wa Chiclayo muri Peru kuva mu 2015 kugeza muri 2023. Mu 2023 Robert Francis yagizwe Cardinal na nyir'ubutungane Papa Francis uherutse kwitaba Imana. Akomeza agira iruhuko ridashira. Papa Leo wa 14 yatowe tariki 8 z'ukwa gatanu 2025. Ababaye umupadiri wa 267 Kiliziya Gatolika igize kuva yabaho. Yatowe ku itora rya 4 mu mwiherero w'abakaridinali wabaye kuwa 8 Gicurasi 2025. Yabonye amajwi arenga 100, arenga 89 yari akenewe kugira ngo atorwe kuba papa. Ni papa wa mbere wavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse nawe papa wa mbere uva mu itorero ry'abafrere b'aba Augustin. Yahisemo gufata izina rya Leo wa 14 ahesha icyubahiro Papa Leo wa 13 wamubanjirije mu bihe byatambutse. Mureke tugaruke kubimuranga. Papa Leo wa 14 azwiho gushyira imbere ubutabera, imibereho myiza, ivugurura rishingiye ku bumenyi. Azwiho gushyira imbere ubumwe, ubwiyunge. Yashyize imbere ubutumwa bw'amahoro, aho yagaragaje impungenge ku ntambara ziri kubera hirya no hino ku isi, harimo n'intambara ya Ukraine. Ndetse yigeze asaba abarwanyi gushyira intwaro hasi bakajya mu biganiro bigamije amahoro. Uyu papa watorewe kuyobora Kiliziya ku isi afite ubunararibonye n'uburambe mu iyobokamana, aho yakunze kuba cyane muri Amerika y'Amajyepfo, muri Peru, aho yigeze kuba umushumba wa diocese ya Chiclayo. Mureke tuganire uko yakiriwe nyuma y'uko amara kwimika nk'umupapa ugiye kuyobora Kiliziya Gatolika ku isi. Abakirisitu benshi ku isi hose barishimye, bagira icyizere, cyane cyane muri Amerika y'Epfo, aho yakoreye umurimo w'ivugabutumwa. Abayobozi b'amadini atandukanye harimo n'umuyobozi w'Abisilamu muri Al-Azhar ndetse n'uwa Monesco bamwohereje ubutumwa bwo kumwifuriza amahirwe mu nshingano nshyashya. Abaturage b'Ishikariyo muri Peru barishimye cyane, bamwifuriza imirimo mishya myiza. Papa watowe yifuzwaho byinshi kandi twiteze ko azatugezaho byinshi, harimo no kuzana amahoro ku isi. Niba utarakanda subscribe, ibuka gukandaho ubyondeho kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bitandukanye. Ndabakunda cyane naho butaha. Wanyita Escort. Bye bye.